bamwita Eri Mukono, akaba ari umukinnyi mushya rero ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza. Murera yatangaje uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati mu mugoroba kuri wa gatanu, ndetse rero ihita inamuha ikaze. Uyu mukinnyi akaba aje asanga undi mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza, umukinnyi w'umudefanseri bita Mohamed Watara. Akaba rero ari abakinnyi babiri bamaze kwinjizwamo mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwitwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, bityo bahita batanga n'urutonde rw'abakinnyi bazitabazwa muri CAF Confederation Cup. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku rutonde ikipe ya Rayon Sport yatanze rw'abakinnyi bazitabazwa ubwo izaba irimo ikina igikombe cya Confederation Cup. Kuri rutonde ikipe ya Rayon Sport yatanze hatanzweho abanyezamu batatu b'ikipe ya Rayon Sport. Umunyezamu wa mbere ni Dande Junior watanzwe ku rutonde rwa CAF Confederation Cup, ndetse rero Nayishimwe Patrick yatanzwe kuri rutonde nk'umunyezamu uzunganira Dande Junior, ndetse harimo n'umunyezamu bita Mugisha Yves. Abo ni abanyezamu batatu batanzwe ku rutonde bazitabazwa muri CAF Confederation Cup. Mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport abatanzwe ku rutonde rwa CAF Confederation Cup harimo Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange ukina kuri nimero 2, ndetse rero nawe Umukiza Obedi bakina ku mwanya umwe nawe yatanzwe kuri rutonde uzaye ukina kuri nimero 2 igihe Kabange yagize ikibazo. Kandi kuri nimero 3 na wundi watanzwe ni Gani Jurueli ushobora kunganirwa na Fabrice Nshimiyimana nawe watanzwe kuri rutonde. Mu bwugarizi hagati rero nta wundi bamwita Charles Chiplao yatanzwe kuri rutonde. Matumona Kanda Aberi atangwa kuri rutonde, ndetse rero n'umunyarwanda bita Nshuti Didier batanzwe kuri rutonde nk'abakinnyi bashobora kwitabazwa mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi kandi nanone watanzwe kuri rutonde ni umukinnyi mushya bita Mohamed Watara, umukinnyi ufite experience, umukinnyi ukomeye, yatanzwe ku rutonde rwa CAF Confederation Cup nk'umukinnyi uzitabazwa kandi akaba ayoboye defense ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bo hagati rero bashyizwe kuri rutonde harimo Ndayishimiye Didier nk'umukinnyi rero waturutse muri AS Kigali kandi ujya witabazwa hagati by'umwihariko ku ruhande. Harimo Ibrahim Jingaley, umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza, ndetse umukinnyi urimo gushakishwa kugira ngo arebwe ko rero yagurwa. Harimo umukinnyi nka Issa Jigwiba, umukinnyi rero MVP wa Mali muri shampiyona y'umwaka ushize. Harimo umukinnyi rero nka Tambwe Gloire Ngongo, umukinnyi w'umurundi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza cyane. Harimo umukinnyi Tony Kitoga, umukinnyi wagaragaje nawe ko ari umukinnyi mwiza, nawe yatanzwe kuri rutonde. Undi mukinnyi rero watanzwe ni Singizwe Christian, yatanzwe ku rutonde rw'abakinnyi rero bakina hagati mu ikipe ya Rayon Sport. Ndetse harimo na Nkundimana Fabio nk'umukinnyi waturutse rero muri Marine, nawe ukina kuri nimero 10 mu kibuga hagati, yatanzwe ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bashyizwe ku rutonde bakina rero imbere mu ikipe ya Rayon Sport harimo Boris Gibenu nk'umukinnyi ukina ku ruhande kuri nimero 7. Harimo Eritatu Iradukunda nk'umukinnyi nawe ukina ku ruhande wo mu winga kuri nimero 7. Harimo Hakizimana Zuberi nk'umukinnyi nawe ukina kuri nimero 11 nk'uko yabikinaga muri Mukura. Harimo Muhoza Daniel nawe nk'umukinnyi ushobora gukina kuri nimero 11 mu ikipe ya Rayon Sport. Harimo kandi Antonio Atiso Kojo nk'umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza kandi ufasha ikipe ya Rayon Sport ukina kuri nimero 11. Harimo kandi Nizeyimana Mubaraka nk'umukinnyi ukina nk'umwataka wavuye mu ikipe ya Marine. Harimo kandi Kameni Junior nk'umukinnyi n'ubundi ngenderwaho mu ikipe ya Rayon Sport ukina nk'umwataka. Tutibagiwe kandi n'umukinnyi bita Asmani, umukinnyi rero n'ubundi nawe umwataka wakiniraga ndetse n'ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize. Ngabo abakinnyi b'ingenzi batanzwe rero ku rutonde rw'abakinnyi bazitabazwa n'ikipe ya Rayon Sport muri CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite icyizere kiri hejuru cyane cyo kuba yakomeza ikaba yagera mu mikino y'amatsinda ya CAF Confederation Cup.
nyuma y'uko rero ikipe ya Rayon Sports yitwaye neza mu gikombe cya Sekafa Kagame Cup, aho yaje kwegukana kino gikombe idatsinzwe umukino n'umwe, bahise babona ko rero byose bishoboka, bityo batangira kwitegura neza kugira ngo bashobore kuzitwara neza babe bagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Bityo rero baje kongeramo abakinnyi babiri kugira ngo iyi kipe irusheho gukomeza kwitegura neza amakipe yose bazahura nayo muri CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sports ikaba yarongeyemo rero umudefanseri bita Mohamed Ouattara kugira ngo akomeze gufasha ikipe kwitwara neza mu bugarizi bw'ikipe, ndetse baje kongeramo rero undi mukinnyi bita Mukono Eri, akaba ari umurundi rero w'umukinnyi nawe w'umuhanga wagiye rero unyura amakipe atandukanye kandi akitwara neza, ndetse ukinira n'ikipe y'igihugu y'u Burundi. Akaba yongeyemo rero kugira ngo akomeze rero kongera imbaraga muri iyi kipe, bityo ishobore kuzitwara neza mu gikombe cya CAF Confederation Cup, ibe yashobora kugera mu matsinda. Ikipe ya Rayon Sports mu ijonjora rya mbere ry'ibanze bakazaba bazahura n'ikipe yo muri Cameroon, ikipe bita rero Panthère Sportif de Dinde. Ikipe rero idakomeye cyane kuko baramutse biteguye neza bashobora kuba bayisezerera bakajya mu cyiciro gikurikiyeho. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sports ikomeze yitegure neza kugira ngo irebe ko yazakomeza akaba yagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Turabashimira rero ko mwakora iki kiganiro cyacu. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.